Ko te koutou a te pā a Rākaihautū e noho ana ki tēnei wāhi taupua. Heoi, kua tae te wā, kia whakatō he pā wānanga. It's been a long journey to here. We've had to fix up old broken buildings and there was a period of time we had no playground here because of health and safety, it had to be knocked down. E wānanga tonu ana a te pā me te tāhuhu o te mātauranga, kia whakatū e rua ngā wāhi, tētahi ki te pātaka me tētahi kai ka noho aka ki Linwood. He hononga pai tēnei wāhi ki te mahere hou, me tōna tūhononga ki te tipuna a Rākaihautū. Our curriculum has been designed to, it's very place-based. Mahinga kai is big in our curriculum, working with the maramataka, all of those things. So we spend a lot of time out around Te Pātaka staying at all our marae, and it's really important to us that our kids are not seen as manuhiri there. And Rākaihautū, of course, that's significant because this is where he dug his last lakes and put his core to rest at Tuhiraki. So we already have a very strong affiliation into the runanga on Te Pātaka o Rākaihautū. He toru te kaumā i heke tā, te roa o tēnei wāhi ki Diamond Harbour, me te mea hoki e rua ngā ara kia tai atu, mārunga i te waka poti rānei. He whenua haumako mo te pai ngātu ngā mahinga kai, a ko te hiahia o te kura kia noho mā tāmua ko te kaupapa rā. E ai kia Tyrone Fields, i oro papa te whakataunga nei. It came to council after a recommendation from the Banks Peninsula Community Board, who had considered a couple of unsolicited proposals, one from the kura and one from Fire and Emergency New Zealand. That information had come to the Community Board after a consultation process. Hau ngātu i te haere ki te kura mārunga waka, ko te wero nui, kia māwehe mai i ngā āhuatanga o te kura, kia Māori te noho, kia Māori hoki te ako. He pā wānanga, so a village that really focuses on how do our kids learn best. He pā mana motu hake. So this is about the whānau designing our curriculum for us. And the last one is he pā kokoraki, so it's a smart village. So we're going to be making use of regenerative technology and all of those things. Tāre ana te wā, ka kite i ngā whakawhanaketanga o tēnei pā wānanga. Shakayla Andrews-Alapaki, Hapū News.